September ni somthum mania INP Mizo chanala tangin kan lo lo ma cheu Myanmar ram boy kal zel hi angai nom zonga ngai khak chuan angai nom thei veu dona anlainat omzia ngai tu chuan ril ruwa hre om du hle ni chanchin ania wangin kan puang zelanga kan puan mai te po kan puang tel zel bokanga tuntuma po nimin lama kan puan man tak lo then khat kanan puang tel leanga kan chanchin ti chu ang hi atop thlenga min lo thlir sak le turin kan som chewa tha in ti chuan min lo ser sak ve zel don nia sipai nun ron zia bok hi soilowa theilowa kanan soi zelange nimin September ni somni le pakot lai dar ruk le chan ve vel khan ha kha khopuya tanga thantlang khopuya ho motor pakhat chu sipai tenan lo kap le a thantlang mi a khopuin an rin chan em mi pahni an kap hlum le ni pakhat zok pural tu hi kumsom sari le pathum mi ania sipai thu nei na lak masalam council hun lai atanga ro rel tu thantlang township huam chunga an parin em mayani medang pakhat zok puram chung hi carpenter na thok ni in thantlang khopuya parin berte zinga mi ani bok tin an ruala motora chuang ve puzau peng anti poin alua hliam atuara midang pani an him ni in the chin journal chuan soi an soidan chuan ha kha atanga an hon don hian thantlang sipai lalte an riat tir zeta thata ka ho an nia chuti chung chuan khwa an lu rual hian sipai te hian an lo kap ta thowani sipai thu nei na pong lak do dalin ram chung mun tina in do na chuwa kania chuti laya ma ni pumpui ngai tu a sipai opna noya tender lo chan le contract na lo tho po hi thil in mil lo tak chuni ve Chinland Defence Force lampoin thu chua siamin sipai council noya tender changa contract na thok tu te zong warning alo peto a September thachung chu an lo tho to na thlirin nalak lo a om ve wangin an ngai thiam thu an lo soi to a October thathara tang chuan tu man sipai opna noya tender an chang to turani lova contract lam chi reng engna ma an thok to turani lo ti in last warning an pele ta ani hei hi thil ti om tak po ni na lang mi thile thau polin nun na tha pin ramta nan beya chuti laya ma ni sum don na chau lo ngai tu po kha ani lo ve deu bokani CDF lam chuan an thu chua ngai poimo lo te reng chu sipai lam tang anga an ngai tur thu an soya an da thadu ve hial mai thayani voin lama po khan ha kha le thantlang lama chuan helicopter ve sik mai ni in ha kha news chuan a soi kan puan tak terrorist sipai ten makui region huam chunga nan kha khwa in an hal sak le kan ti kha chiang lo ruin kan puanga voina media rang in thilom dan an puang theita a an soidan chuan nan kha khwa hian hala tok jing ta hle ni hi September ni somni le pakwa ni min khana voi thumnan an hal le ni in media rang te chuan an soya in riat an hal kang le vekani mei thatop lama tang khan kan ko lama hian sipai an lut tana okas ni som pariat ni khan sipai motor somli zet boman lo che nan nu kha chuan helam hi an beina sata hle a chung zinga in sang khat vel omna khuwa nan kha khuwa hian beya tok na sa hle ni September ni som khan an kho chunga in dona chuaka sipai som panga an thia sipai lamin in som thum le paruk an hal sak ve thunga September ni som pathum khan sipai an lut le a in som pali zet an hal sak le a okas thlachung khan kumlama upato tak u kan trawa po an soi sak tuar lovin alo thi to bok nimin September ni somni le pakua zing lamdar kuwa vela tang khan dar kar khat chung vel zet ral thuam lenin nan kha khwa hi an kap le chiam maya chumi nuwa in riat zet an hal ral le ta ani PDF lam pa pakhatina soidan chuan sipai te hian tun ma a PDF tom thin na ang chi kha an ral ka ta chiam maya ni nimina kha chuan PDF te hian an kap ve khan lova khochung an lu ma daya bom mangin an lo be ta zoka chuta chuan sipai som panga velan thi ni in chupa chuan soi chundar som pani vela khuwa an lu tana
in then khat an hal nu chuan an khokot chhuat lama Buddhist puithiam ina raltlan upalam deuh te mi som nga vel po an vona sa hlea an smartphone te lak sakin an chut chiat sak vek boka chonudar ni vela khuwa atanga chuakin kumsom ruk vel mi papakhat an mana civil mi te bike pariat an labok ni in nan kha khomi te chuan an soiti PDF lama tanga thu soitu chuan Myanmar naw a hril bokani chotia khuwa atanga an chuak ta chu mail thum velan kal nuwa PDF lamin bom manginan lo lambun vele a sipai panga an thile boka an mi man ta ka po atlan chuak le thei ni in a soi boka helama hian nimin khan terrorist sipai som ni vel zet an lo da thave ani hi Makui region chautu lama po hian raltlan an tam ta sot khop mai raltlan sang chuang omin hengmi te hian emergency tan puina an mamo ni in refugee boy pui tu te chuan an soi heng raltlan zinga atam zok hi chu mindat lama tanga tlan te an ni mindat CDF te le terrorist sipai te in dona wangin mindat lam chuan chautu khopui panin an raltlan ta a hengmi te hian tan puina an mamo hle ni furlai ani baka mandale le mundang dangkal na hi sipai le PDF laminan ping sia chu chuan thilman ati to na sa em bok karen ni anti mai kaya state hi ma ni in op thei federal state ni turin ma an la chak hle ti mana kan soi to a police department po arhan pain an din hial to ani kha voin lama an soidan chuan karen ni state huam chunga sipai lamtang dalan na thok mi panga chu karen ni police lamin manin an reng bet meka dan ang takin an chungchang rel saka rem na pek an ni tur thu an soi karen ni police te hian mi pakwa an mana chung zinga mi pa pali le mei che pakhat chu dalan an ni nge ye tia han fin fia thei an ni lowa wangin an chua le a midang panga te chu chiang taka an fin fia wangin an rem do na ni karen ni police force hi minong hlana nuai police lo thok CDM siama bang ta mi za chuangin okas ni som panga a an lo din tan khania KSCC nuai omin tuna chuan karen ni police zong an ni deuh to maya an changtlung ta hle ni Dimosu lamaral tlan te po online at om hle an ral tlan na atangin in lama ei in la tura an kal la in sipai nan lo kap le mai thin sia tuna hian Dimosu lamaral tlan te chuan ei in tur hi cholkar khatla chau an nei ta ni in an soi manni lama anin ka le awang khan Dimosu chhuwa lama om khuwa te chu azana zanin an tlan le hlomani a heiba ka phe khung le mubi lampo an buai chho le ta ka wangin raltlan an punbel na sa ni in raltlan lo buai pui tu te chuan an soya tuna hian fur ruwa akiam tan ta a indo na hi alana sa zual zok don chau ni in alanga refugee camp then khata chuan thakhat dai velan la nei mai theya camp then khat chuan cholkar khat ei in ba khan nei to lo tuna tanga anin khol na sat lo chuan fur ruwa tui alo re huna boina achuak na sa zual don sia a boi thlak le ang ti in karen ni human rights pola an director ku bangya chuan BBC ne na asoyani tuna hian karen ni lama hian ral tlan noi khat le sing thum chuang an om to a an ei in ba ka damdoi le om mun khorna na silpolin zar tur chenin mamo an nga zual hle ni voin September ni som thum chhun lama po kongta lama hian anin kap le mek ni in an soi boka nimin khan sipai som ni vel chu an thingei ni an hriat thu kan soya voin lama an soi dan chuan nimina kongta lama in dona khan terrorist sipai som thum vel an thi ti ani a midang som thum chuang in thliam an tuar bok ni in an soi mi puilama tang chuan Dimosu PDF atangin pakhat le phekung PDF atangin mi pali an thia phekung PDF pakhat le loiko PDF pakhatin thliam an tuar bokani heng phekung PDF boral ta mi pali te hi tukindar sari khan vuiliam anita a nam pasal tha te anni tia choi moina hlanin ui tak chungin an thla liam ta ani nimen lama kong ta khwa indona po khan terrorist sipai te chuan civil mi te in an ren lo le hle maya in an ti chena sali hle ni
nimin lama anin do ba ka voin chomadar som pakhat vela tang khan in do na achuak le a terrorist sipai teral thuam lenin afu awangin civil mi te chen na in akang le na sa hle ni voina anin do na awanga thi le hliam chanchin kim changero ala soi mai theilo deu nimina kan puan ta chinduin lui nar lampanin sipai enge moza tan kal kan ti kha nizan khan pdf lamin anlo lambun tangeya ma se an chanchin hin zan lam khan kan ti chuak man talovani chinduin lui nar lampanin terrorist sipai somriat vel long pani inan kala chu chu nizan khan kani pdf le min kin pdf 10 anlo lambun ta a pdf lampo hian sniper thiam tak tak an nei ve ta boka ache thazo ka tangin terrorist sipai som chuang an ka phluma midang hliam tuar tam takan om bokani pdf lama hian hliam tuar pakhata om veya ma se ngai tu om lo ni in min kin pdf te chuan an sui voin khan pale township no kan khobul loka terrorist sipai motor le bike engemaw zat in zui chu area 21 revolution network anti mai pdf lam chuan an lo bom le boka sipai an thinul ni in an soi report petu ina soidan chuan bom hi paruk an lo kama azawa hena puak vekani an thlupeng phungmaya engza chiange thi le hliam om ti ero asoi thei mai lo thu media te hne na asoya bom pu nu hian rei lo te anin kap zui bok ni na soi sipai lam hi an thinul tura inga yang u heng motor te hi pale township huam chunga an vei wak thina tun tum hi voinga an kalna ni to a ti hian an lo bom ve ta nge ani KNU Brigade 5 chuan an malak dan tlang pui an soile a Brigade 5 Ramchan Phabun district huam chunga September ni somni le pasari ni somni le pariat le ni somni le pakwa ni thum chunga KNLS sipai tele terrorist sipai te in do na terrorist sipai paruk an thia medang panga in hliam an tuar ni in an soya duain an thitlem retani hi tanin tari region tayat chong township a win ka pho khodaya terrorist sipai somthum vel le pdf te voin september ni somthum khanen in kap boka chumi khwa a demonstration how to in chu voin khan terrorist lam hian an hal sakni in myanmar naw chuan a soi win ka pho khodaya hian darkar chan vevel zet anin kapa an chanchin kim chang kan rechiang theiri lo hetia anin ka wang hian win ka pho khomi te po an tlan chena sa hle ni in an soya sipai lam hian khomi te zinga mi pali chu kongko mu tua tan an man ne soi ani bok september ni somni le pariat nimin pia po khan tanin tari region tayat chong township te chong chi khwa po terrorist sipai ten in pakhat an lo hal ve to bok ni in dekhina news chuan voin khan soyani iwen lama chuan u chomu tu na din mun tur chu achiang ta a US inangin nangai poimo in China poina nial kal zong in a tong ta lem lova ti chuan Russia le China tiamin iwen palai zong zong te chuan u chomu tu na chu asit lo chhun zom turin reman ti tlang ta veka hei hian NUG in ne na achang chhozel ti chiang takina lan tir ati thei ome ram chunga du angin la fel thei lovin boina la chuak rengma se iwen chuan Myanmar mi puite a thlopani ti chiang takina lan tir ta ani ku chomu tu na hian iwen noya Myanmar palai ani anga ati tur zong zong thok chhun zom turin sang ni le som ni le pani September thla thleng a hna a thok chhun zomang tunlai hi iwen assembly hun lai ania khovel ram hruai tu te chu US an om ani deuh maya nemin po khan US le Singapore foreign minister te chu Washington DC a in muin Myanmar chungchang an soiduna Myanmar ram boina hian thil thalo tak a thlenti rangti an hlo thon thu an soyani chuti lain ram dam na chu achunga cheng Myanmar mi te chunga a in ngat ni an riat thu an soiboka covid rileng ina nuai nuwa hetianga ram a boile ta chu poyanti thuan soyani Singapore minister chuan ti hian a soya mi puilam hruai tu te le sipai lampo ni se political lama hruai tu te an za in an ram malam hun ngai to in ril rutluang tlam tak naya anin biak hi thil tul ber ni na langa
chutiang borua ko om theinan keinin aponga takin kannor their ngot lo chutianga in biak na thatak a om theinan le lamin an du ve anga ya tuna hi chuan chutiang du mel po mu turan la om lovani atia asian point ma alak mek thu soin asian minga pala yan tirte ne na in komna an nei hun tur an thlir me kani atibok duangin mason na chaklo ma se kan beizelanga Myanmar mi puite hi kan tran pui zel bokang atibokani BBC na puandan chuan voin khan UN Assembly meeting chuan an Secretary General in Myanmar chungchanga rang taka ma la ho tura ram tina som na chu UN palai member ram te chuan reman titlang ti UN chuan a soi ati pukutiere sa thuput lu tak chu Rohingya Muslim tele nam tlem zok te dikna le chanvo ti ania sipai thil ti du dan hi heng nam tlem zok te hian ando hlei theilowang ti a hlo thonom ta hle ani atia ram tinin mala turin a somani he UN Secretary General thu soi hi ramzale som pakua atanga palai te chuan an thlop veka China telin ram som thum le paruk palai te chuan vote an pelo hrim Belarus sarkar chin a thlop lo zong en vote a peni pukutiere sa lekha chuan President Win Min le State Councillor Aung San Suu Kyi te telin midang an hren be zong chua tir vek tur thu po tel boka Bangladesh le mun danga Rohingya Muslim raltlan te tran puina pek tur thu te ram chunga raltlan te chom dol na malak wat atul thu te po atel boka sipai opna thalo tak daudal nan hian huna chep le zual theya Myanmar mi puiten democracy an nei le thuai theina na tran pui hi ti mak mo ani ati ani voin khan nei pi do khopuya sipai council lam chuan press conference nein tlangram nam sipai te ne in biak na an nei chun zom zel tur thu an soya ram chunga rem na le muan na a om theina na malak zel an tum thuan soibok an press conference thu chuak hi sipai lama thu puang tu zomen tu nan voin khan soyani zomen tu na chuan an malak dan tur kong thum an chop chua thu soin tlangram nam sang te ne na in rem na kong zon na te nam sipai te ne na in biak na kalpui zel turin le tun ma a NCA in rem na ming lo sign to tu te nen po a nget le zuala in rem na kong zon an tum thu te asoyani tuna hi chuan NCA tel zong te hian an in rem na in omzia nei tak lo awangin an bang le ta vek chuni maya marlam nam sipai then khat sipai council in thu nei na apong lak ma a bilateral talks nei tum tu te po khan tuna hi chuan an thul le vek to a anin kap le chuni Mizo ka heti chung hian minong hlana sipai council chuan in rem na zona la tum ve zel chunia chau thu baro an ti a ang sot ta hle ni nei pi do lama ama hre chiang deuh te phei chuan minong hlain hi ril rumu le malpo pu hlei thei to lo nei pi do khopui hnoya rel tlan tir dan tur chau buai pui ni dan soya aril ruha lutuk hi a at pha ve trep to mai thei ni Chin state chim lam palet wa raltlan te po October thatharan chuan hong thei to turin sipai council lam chuan a buai pui ni in voin khan an soya anni hi AA le terrorist sipai te in ka awanga kumma salama tanga raltlan to te khan nia anlai nat om ta hle ni sang ni le som ni April kha a AA sipai te le terrorist sipai te in dauna wang khan palet wa lama tang hian khosom ni le pakhat zeta tangin raltlan sanga chuang an omani thataka an hong du ni chuan in dauna awanga an chen na in chia zong athara sak that sak le ve kan tum thu soin an chen na bul na ya palpu boman lo kam tak te po suit le vek anin tiama ei in lama tran puina pe kan tiam ba ka an hon na tur chena an buai pui sak tur thu an soiboka an soidan chuan in dauna wanga in chiarem that le nan in khata cheng noi thum le sing riat le sang ruk zel tran puina an pek tur thuan soya in thar sak ngai te chu in khata cheng noi nga le sing riat le sang ruk zela tran puyan ni tur thu an soyani tunai huna in sak tran puinan chuan atam view lovani hi sipai council hian hetiang hian tran puya tiam view maya ho tak selate a tran pui theyangem nge mai fai du wangin a thlem ve mai ti ero ngai to turala om chewani
Hole tun tumata na Myanmar news lang sarzual kanan ti chua thei chu khati zong kha ania thir tu ten min lut saka atop thlenga min lo thir sak le awangin in za chunga kan lo me